ngigqugquzela ukuthi kubanjwane sibili, especially abantu bakithi bakoMthwakazi. Ngigqugquzela ukubambana ebantwini bakoMthwakazi, of which engikwaziyo ukuthi vele ukuthi kubanjwana labantu eMpumalanga vele edala, ngoba bona vele bahleli besikhetha. Thina sinje silezihlobo, silabazali thina abadutshulwa, sikhula sikhangela sibona abantu bedutshulwa sibancane, of which lanamhlanje kasiyitholanga imfundo ngenxa yokuthi sadutshulelwa abantu ababesikhangela ababeyibo abazasinika impilo yakusasa. So badutshulwa yibona labo bantu, of which lokho okunye ukuthi abantu bakithi bagqugquzela ukuthi thina abantu besindebeleni silobandlululo. Ayimele thina abantu bakithi sizilungise first before sikhuluma ukuthi abantu balobandlululo, ngoba ubandlululo lwaqalisa khonale. Kodwa ke kubanjwana njani kulabanye phela abadosa besiyale nabanye abayale, ukubonana kungathwani? Vele khona lapho ke kubona laba abazithisisa amakhanda begijima besiyakhothamela abantu abayibo abaqeda abazali bethu, abayibo lanamhlanje lokho besibulala, ngoba akukho okunye ukubulawa ngaphandle kwakhona lokhu ukuthi umsebenzi uyawuswela endaweni okhulele khona, uzala abantwana ubafundise baswele ukuqhatshwa ngenxa yezibongo. Kuya kuyaqhatshwa abantu abavela ngaphandle, kodwa kuthiwe ku-right kumele sithule. That's not right. Abantu bakithi zibuthe nini, lizazi ukuthi lingobani, lifunani empilweni, ayikhona ukuba ngothathekile. Phosela ukucina sibili mama, siyakunika eminye imizuzwana. Phosela ukucina mama. Mina yiso kuphela isifiso sami sokuthi abantu bakithi koMthwakazi kabazinuka amakhwapha, bona labo abayibo abalensolo ebantwini bakibo. Asikaze thina sivezwe abantu beMpumalanga besolana, but abantu bakithi bona bayabe busy benamathelana labantu ababasebenzisayo. After sebelisebenzisile bayalikhafula, ngemva selikhafuliwe selingikhona likhumbule ekhaya. Khumbulana ekhaya khathesi kusesemasinya, ayikhona ukukhumbula ekhaya ngoba kuyabe sokunzima lapho elivela khona, ngoba vela kusoze kwafa kwalunga, kusoze kwafa kwalunga. Lungisani kini, lingayilungise emzini, lungisana kwakini mandubana libe selisiyalungiswa kwemzini, ngoba abemzini bayalisebenzisa lingaboni. Ungayinikwa leyo mali uyihle kodwa iyavuka kusasiphelile, kodwa impilo yakhe iyabe ifuna ukuqhubeka isiya phambili. Thina sifuna abantwana bethu baqhatshwe koBulawayo, sifuna abantwana bethu baqhatshwe eTsholotsho, sifuna abantwana bethu baqhatshwe ePlant. Kulabantwana bePlant, kulabantwana beTsholotsho abasola ukuqhatshwa endaweni yabo kusiyabuya abantu abavela khatshana bezofakwa ezindaweni. There are so many kids abaqeda izikolo kodwa abatholi ukuthi baqhatshwe. Kuyebuya abantu abavele eHarare, kuyebuya abantu abavele eUzumba Maramba Fu, kuthiwa abantu kabathule ngoba bangakhuluma kuthiwa balobandlululo. That's not right. Bantu bakoMthwakazi zibambeni, bantu bakoMthwakazi ziyazini, liziqhenye ngokuba ngabantu bakoMthwakazi, ayikhona ukuhamba ligqumukela lisiyangena emasikweni angasowenu. Mina ngingabona ngathi ngiqedile khonapho. Phosa futhi ngoba sifuna ukukunika i-chance yakho sibili ukhuluma okufisayo. Gqiba khonapho mama. Hayi ngibona ngathi khona lokho engikukhulumayo bayangizwa, ngilethemba ukuthi bayangizwa. Abakuthathayo bazakuthatha, abangafisiyo ukuthi bakuthathe bazakwekela, kodwa mina isifiso sami yiso sona leso esokuthi olahlekileyo. Yikho kuthiwa kulezimvu zolahleko, sithi izimvu zolahleko kazibuye ekhaya, zibuye ekhaya izimvu zolahleko. Nxa uzibona la ukuthi ulahle, siyakwazi ukuthi abanye baphongukwenzela amehlo abantu, kodwa nxa sengikhaya uyabe kwazi sibili ukuthi hayi into le engiyenzayo kayilunganga, but ngenxa yokuthi yena uyabe efuna ukuthabisa laba abamnika imali yesinkwa. Isinkwa leso uyasidla kangaki? Kambe yona impuphu leyo ozayiphiwa i-10 kg uyidla kangaki nxa uvela ungumuntu olemuzi? Wayesingazisebenzeli okwethu, ingani nje sathi sikhula thina sizange sikubona ukufidwa njengembuzi, ukufidwa njengenkukhu. Thina sasikwazi ukuthi sivuke ekuseni ogogo bethu besivusa besisiye emasimini sisiyazisebenzela, kuvunwa kufaka esiphaleni sidle sisuthe. Hayi lokho kokuthi abantu bagijima besiyale ngenxa yokuthi
bazafika baphiwe 50 kg kumbe 20 kg yempuphu kumbe inkomitsho yerayisi uthengisa abantu bakini ngenxa yerayisi ozayidla iphele. Hayi abantu bakithi kasibuyeleni khona laphana emasikweni ethu. Abantu bempumalanga kabalazi isiko lethu, lathi kasilazi isiko labo, so kasibachiye nini thina siyenza okwethu labo benza okwabo. Why kanti thina singakwanisi ukuzimela, sibone ngani vele ngaphandle kokuzimela thina kasisakwanisi. So kumele ukuthi sithi lapha esikhona siyefaka umuntu ongasowakithi ngenxa yokuthi kuthiwa wena ukwanisa ukuzenzela, kanti ekudeni ngale usasivele sisenzelwa ngabantu bempumalanga yini. Kuhle yini namhla nxa suhamba koBulawayo sowungani siseHarare, abantu bonke sebekhuluma isishona koBulawayo, uyefika kuliphi lokitshi isishona kuphela. Laba abantu bakithi ubezo sebekhuluma isishona, but bona besishoneni kabaqala ukusikhuluma isindebele sona leso. Why sisenza njalo? Why sizehlulekela kangaka siziyangisa phakathi komphakathi? Abantu kasizibuthenini sizithene ngobuyithi. Siyabonga kakhulu ke baba uMqondisi Moyo, ubambe khonapho mama ungayikatshani. Baba uMqondisi Moyo, phosela ukugcina baba. Just 30 seconds isikhathi sami sesiphelele. Ngike ngathumeka bengisafuna ukuphendula uMashaba ukuthi uyakhuluma ngegenocide yeRwanda ka1994, uyefile ukukhuluma ngegenocide abayenza labo emasoni Mnangagwa ngo-83 to 1987 bebulala abantu bakithi. Okwesibili ukhuluma ngokuthi izinduna uMnangagwa uzivumele khona ngale eBhalagwe lapha abasebelitshontsha khona iflag yeBhetshu Likazulu bekulabo chief uMathema, kulabo chief uFuyani ongumnikazi wendawo liyana eBhalagwe, kodwa babone kufanele ukuthi bayitshontshe iflag yana ngoba bezitshela ukuthi induna zakithi akumelanga bazihloniphe, bahloniphe induna kuphela nxa kulabo Charumbira bonaba okuthiwa babe babalida udaba lweGukurahundi. Njalo ukhuluma ngokuthi yena abantu sebazana bathathana akayebala ishona 1979 Grand Plan iyabhalwa ngabonatani Chamuyara labo Simba Makoni ethi yona yena kumele bazalise abantu bakithi esindebeleni abangomama babazalise kube labantwana besishoneni ukuze bajayelise umhlobo wethu. Yikho lokho asefuna namhlanje sikubhilive ukuthi ngenxa yokuthi abantu sebazalisana akusamelanga sikhulume ngokuthi kulamandebele lamashona. Akwenzi vele yikho kwathwale yimathebele lendi, yilendi yamandebele, yikho kwathwalana yimashona lendi, yilendi yamashona. Umama ekade ukukhuluma lapho ethi amashona asingeke sawaphawulela la ngeke wasiphawulela. Kumele sihloniphane ngokuthi laba ngobani bavela kumhlobo, kodwa ukuthi ayekhetha ukukhuluma ngegenocide yeRwanda esehlule ukukhuluma ngayo nale abayenzayo kuze kwathi kungavika adlulileyo last week behlulekile ukuvota lamanye amazwe ngomthetho wegenocide. Bona beyiZimbabwe bavota besithi no, ngezindlela bayakhanya ukuthi basazaqhubeka befuna ukwenza igenocide. Yes, siyakuzwa kakhulu ke isikhathi sethu sesisuke emaphethelweni. Baba uMashaba siyakunika i-last word khonapho ugqiba khonapho. Siyabonga kakhulu. Pho ukuthi kafu nje ngamafutshane isikhathi sethu sesidliwe nguMangoye. Siyabonga. Ngena Mashaba ngamafutshane baba. Ngena lapha? Yes, siyakuzwa baba. Ngamafutshane sibili. Ngamafutshane. Yebo baba Dube, hayi siyabonga, ngithanda ukuthi ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge isikhathi othe wanika sona kumbe wasinika sona labafowethu laba esithe saxoxisana. Ngilethemba ukuthi imbono echiyeneyo njalo imbono ejulileyo efuza ukuthi ihluzwe ukuthi kubonakala ukuthi ekugcineni kuvele kufuze kuvele kupho okuqondileyo. Ngilethemba ukuthi sonke jikelele ngakho umuntu olesifiso sokuthi sibuyele ukukhonokho izikhathi zabo Gukurahundi. Asukuthi baba Moyo nxa ngikhuluma ngegenocide eRwanda indaba yeGukurahundi asondaba eyayinhle ebantwini, asondaba efuza ukuthi ibe lokuphinda kusenzakala kuleli lizwe ngoba yayinto erongo. Mina personally as a person ngiyangizange ngikhabeli nami ngambona ukuthi into enhle ngoba ngaleso sikhathi anyway nxa usithi yithi ngabanye abantu abathuma abantu ukuthi bebulala abantu hathi ngangisasesikolo Nkosi. Kodwa ke akuthi ukuthi ihistory yelizwe kangiyazi, ngiyazi ngiyiqonda njalo ngiyayazi ihistory yamaNdebele, ngiyayazi ihistory yamashona, ngiyayazi ihistory
yamakhiwa lapha elizweni. Ngiyayazi history yokuthatha umbuso welizwe, ngiyayazi history up to date size sihlale sibe khona lapha esikhona. Le history yethu yama-political differences lokuthi kambe kuyini okwenzakalayo, konke lokhu kukhona, kodwa okusalayo singabantu banye. Kufuze sihlale phansi sivumelane ukuqondisa okubi kubi kakusolwe, okuhle kuhle kakubukwe.